Kay pinatah kachkaniko musuh manta kusisham kachkaniko musuh mantam kutir hamong Juan Cabelica yachtamanta pacha Rafael Meneses wow gente pay Freddy Meneses pay kunam rimay kong hako akti pacha sutiu kunyuna kuiman imay na jat kachkan kichi Aling liam kachkaniko nyakay ko pas hamay ko sa ko manta. yam kay kunari Ari nyakay ko ruas kaniko chay yapang yam kay kunata ay ni min kaniskanta akchik pacham kay kunata ruamuchkang tiar chimuchkang yaktan chikpe chay mi kay 4 de mayo niskanta ruamo araniko chay na ay ni min kata wa kay yakwa yaktapi Juan Cabelica distrito Cosme niskante. Freddy, ainin yam kay nigi kunawang ima kunatatahan kunari pakarichimuchkan kichik yaktay kichikpi. Nyakay kum rurat kaniko kay ay ni min kata Aha. yaktan chikunapi kay na wanaswang chakita kilyawang haitan na kalsawang chay werin nestan kunawang chay mi herramienta na kuna chay kuna chay tamrurat kaniko yaktan chikunapi kay na identidad cultural nestan kunata hatari chichikam Ichaha kay yam kay kunapas ama chinkanam pa hankuna yachichkan chikira forma kunatapas. Ang resya chay yatak me kay turismo vivencial ta Ari? rurat kaniko kay ta yaktan chikuna pirike reksi chinay ko pahalya pa interong suyo ko naman. Minkanakus pa. Rafael hamkuna hariki nyaupa yachay kunatam kalpanchatit kan kichik chay yachay kuna alincho kunam pacha sasachakuy kuna tikrachinapaj icha yachanallapajcho icha alincho kanman kawsay kuna aypawananchikpaj warmakuna yuyayninko juntachinanchikpaj willachaykuay Sasarikome pero ruachkanikum kayta ruaptikum achka kanang wataka chay pachak pichkanmi kullanero kuna karga yumpay pachak pichkan kullanero kuna ñuqay ko ruaraniko na sokta chunka chaynallaw pero kanang wataka pachak pichkanña chaymanta yaqa pichkawarang hayna burunakuna chayman kuñanaku urqu puntampi huk llaqtakunamanta huk llaqtakunamanta Y huklaw más tarde- llaqta huklaw extranjero nisqankunapas paykunapas hamuchkankuña tukuy kay ruwasqaykichikta hatipukuchkankucho Ari, Huk hatipachkan, llaqtakunapi. Ari, huk llaqtakunapi. Rafael, Paymi kay wawaqita Ari. chaymi chay wanaskunatas pay aparqa Suiza nisqan. Riqsinankupa universidadpi chaypi yachachimun. Imaynatam ñuqanchik kay andino nisqan llamkaniko kay ayni minkapi. Ayni minkaqa riki chay autosuficiencia alimentaria. Chaywan chay inkakunaqa mirarakur llaqtankutari. Mirarichayrakur. Suiza suyupiri imaynatataj llaqtayuqkuna hawaykunku ñuqanchik pa kawsayninchik. Ñoqanchik pa kawsayninchik ta qariki kusikuspan paykunaqa Chaskiyku. inca pa descendiente kunaraq chikachkanku nispa allintama chaskiykuarqaku chaynallataqmi wanaskunata aparqaniku waklawman Yachapakunku paykunapas. Ari chaypim kachkan kayna ñoqanchik hina huk joven yacharqaku ñuqaykuwan paymi chayta pay ñuqayku rurasqaykutam paypas hatarichichkan wakpi. kay qillqapim hawachkani kay tukuy chay llamkaykunas yanapawasun llaqtarunakuna mana mikuymanta muchunankupaj imaynatataq aypachuwan chayna allin kananchikpaj Ay, yukuna Ñuqanchik yanapakus. ruasun tarisun achka mikuyta, pero allin mikuyta. allin kaq Allin kaqta mana chay mikuy unquchiwanchuri ñuqanchik allin mikuy kachun chaytam chay asociación cultural akchikpacha ruwamuchka umachimuchka llaqtan hinaptin allinta mikuyta taristinchiqa allin rikasunchik allin kawsakusunpis allintari pipas hamuq kay llaqtanchik allin mikuyta tarichun mana unquchikuq mikuytachu ari manaya chayllachu Ari. manaya warmakuna kallpasapa kasqankullachu yuyayninkum juntariki Ari, chayna ari. kaptinqa nanachikuyta yachanqaku llaqtanku ukupi imapas mana allin kaptin ari chay Clodomiro, ichaja paykunaja kayachaynintaja juntachinku matematikapa sapinchas hampin nis? ñuqa kani kay na yaqa piskawata qhipata ñuqa ruwarani teorema nisqanta
teorema de Meneses nista. Kawayan. Chay man chay pim apan chay kai quechua remah kunamang aling ta nanang ko pak chay ta nyukay ko roani ko na kay akchik pachap Ari. soting chay teorema pi kachke. Hilakap din ha, nyuhay kung hati pasah ko to kuy maruas kay kichikta. Chay ka aling mikat ka na yaktan di ko na pa. Kusi kuni kung chay am kay kichik manta, wow kay ko na. Hukpun chow kamanya. Hasta wanyari mana kuzun kukpunchawnya. Desde San Pedro de Coris, Pampalca, se hace presente el Pincuyo en un trabajo selectivo de hoy, 4 de mayo